Kamiti ya ithurano na mihaka IEBC no ithiete na mbere na guthurima na kuhitukia huraniri ya iturwa ngurani cia kiuteti. Kaunti-ini ya Nyandarua, wakiri Kinyanjui Theuri niwe wa ica ikuhi kuhitukio ni kamiti ino agikinyiria huraniri ya naria mari ihenya-ini ria kumatha giturwa kia useneta wa kaunti ino. Nie ndi tayari guthiuruka Nyandarua ngihoyaga giti gia seneta na ucio wira ni ndutite no guthingata njaririe andu a Nyandarua to nio mena kura matuthikiririe ithuothe andu aria marahoya giti gia seneta marore mundu na capacity yake ya kuruta wira. Ihinda-ini riu Paul Geshe wa Mbaire onake ni ahitukitio ni kamiti ya IEBC kuhuranira giturwa kia MCA wa Kibibiri na kiama gia chama cha kazi. Siasa iria ikuko thiini wa Kibibiri na ikoroshi cire cia thayu stari cia jabio cikoroshi cire cia kwendia agenda na andu a Kibibiri of course ona haria mbere ya maheire nafasi na maheire mweke wa kumatungatira ne magire na imani nani na he maundu maria twikite. Nakuo wabici-ini nene cia kamiti ya ithurano na mihaka kaunti-ini ya Kirinyaga mihango ya guthurima huraniri ya iturwa itiganite githurano kia mweri wa kanana no itwarithitio na mbere. Muhuraniri wa giturwa kia murugamiri wa atumia na tigiti wa kiama kia Jubilee Shujaa Rose Wachira wa Karani ni umwe wa aria marikitie kuhitukio ni kamiti ino thutha wa gucokia maratathi make. Ni ndakena na riu ni kwambiriria siasa na ngienge na ngiugaga uria njugaga ati wira wa woman rep ni nguruta na makiria muno tondu andu nio manjirire na makinjuria nugame ni undu wa maundu maria ndutite thiini wa community. Gukinyiria riu ahuraniri ya iturwa cia ubunge useneta na urugamiri wa atumia nio marikitie guthurimwo. Nakuo mwena wa Yata, Anastasia Mwendo wa kiama kia UDA ni umwe wa ahuraniri atano aria mahitukitio ni IEBC kuhuranira giturwa kia ubunge kia Yata. Akiaria thutha wa kuhitukio, Anastasia ni oritie muingi kumwekanya ga kumatungatira na kunina mamwe ma mathina maria mamagumeire, mamwe mamo ari uthondeki wa barabara, kunina mathina ma maĩ ũndũ ũmwe na waki wa demu. Watu wengi sana kwetu hatuna stima na hatuna, unapata iko unaona inapita kwa barabara lakini maboma mingi hazina stima. Ihinda-ini riu Anastasia ni oritie Kalonzo Musyoka aingire ngwatanĩro-ini ya Kenya Kwanza. Kalonzo, wewe ni baba yangu na ninakuheshimu sana. Na mimi kama mtoto ninakuomba tena na kuomba kwa unyenyekevu. Pande ile wanakutumia vibaya. Mimi ningeomba sana ukuje pande ya UDA. Handũ-inĩ ha Kameme TV kaunti-inĩ ya Kirinyaga, Jitagwo Wainaina wa Kĩarie.